Enkombo timinati ntsena kuphela ya khumembiri nhlekani mingisoro mkana Lona FM na kuhlanganisa kwalonga ngisala xitichi lexuriko eka nhlekani lowu namuntlha i ravunharhu siku i leri ra vukhume ntlhanu ra n'hweti ya nyenyankulu lembe ra magidibiri makhumembiri nharhu ni khalanga pet mathebula in'wana risimato wa jimo wa xitlhangwa ma xingiritano wa xicecano makunana wa ndandhatsi ni ku amukelaku nongonoko eAfrika wa vulavula wu humelerisiwa hi tinyiko mokeni xivambu hi famba swin'we fika le ka hafu ku bela awara liya ya khume nharhu nhlekani lowu timhaka ti tele ntshama ngani vula masiku ni minkarhi ku timhaka ti tele ka vula ti tele mhaka liya ya ku tshama ntshamo lowu nge le ku yeni mahlweni wa ku languta ka timhaka ta ku ringanela ka mani kumbe advocate Busisiwe Mkhwebane ku va va msirhelelo wa vaaki hawa ya mahlweni le aka huvo yo endla milawu a Cape Town se ka ha ri swivutiso swa ku ka ha vulavuriwa namuntlha i siku ra ku va vona hi voxe va nyika vumbhoni hi ndlela yo yoleyo se i swin'wana swa leswi swi kumbexana hi nga swi landzelelaku ku mapfhumba kumbe tinhlengeletano hambi mintirho ya mixaka lowu yi vuyerisa yini tani hi tiko ku le ku vulavuriweni swinene hi timhaka letiya ta xiboho lexi tekiweke hi va economic freedom fighters EFF ku va va talela va ku a ku tirhiwi hi musumbunuko ku na ku vulavula ko tala ku ringeteni ku lavana na vona va EFF hi twa ku va fike njhani ka timhaka totoleto va ti vitana economic freedom fighters hi ndlela yeleyo se va kha va lwela ikhonomi hi ndlela yihi loko ku ri na lava va nge swi hetelela swi veka ntshikelelo ka ikhonomi timhaka ta ti-shutdown hi ndlela yeleyo nako swa hi vuyerisaka hi hetelela hi kuma yini eka maendlele ya muxaka wolowo hi yo mhaka va Democratic Alliance va hetelele va teka xiboho xa ku va ta ekhoto ku ya yirisa timhaka ta shutdown ya economic freedom fighters hi ndlela yoleyo hikokwalaho ka yini va fanele va nghenelela eka timhaka totoleto tanihi Democratic Alliance hi ku a ni ngo i vandla ra tipolitiki ra economic freedom fighters leri nga teka xiboho xa ku va ri endla tani ke xana swi hi vuyerisa yini swiyimo swa muxaka wolowo ntshame ni vona mbulavulo wun'wana wa tatana Prince Mashele va vulavula hi timhaka ta leswaku ongeti van'wani va swirho swo tala swa vandla ra economic freedom fighters i van'wani va vanhu lava va nga ri ku tirheni va nga ri ku swikolweni va nga ri ku endleni nchumu se sweswo swa muxaka wolowo swi hetelela swi endla leswaku ku va vanhu lava va twisisaka ku a ku na nchumu lexi xi va lahlekelaku hi ku a na vhele a va le ku kumeni nchumu a ku ri ntshava wun'wana nga wu kuma wu kha wu vulavuriwa hi tatana Prince Mashele eka yin'wana ya ti-television hi ndlela yoleyo xana wena u ri yini ka mhaka yeleyo ke 0860002543 timhaka ta ti-shutdown ta ha tirha ti ta tirha ti ta hi vuyerisa ti ta fikelela la ti tisaka swintshunxo ka tiko leri ra hina loko hi languta matshamele ya swilo ke kasi lera va timhaka ta vutirhi bya swo lahla va le ku kombiseni timhaka ta leswaku ku na xiphiqo National Funeral Practitioners Association of South Africa va le ku na xiphiqo loko swi ta ka timhaka ta ku kombisa ku vilela hi vatirhi va NEHAWU va nge ri kombisa ku vilela loko hetelela ku va khumba swinene ka mintirho ya vona swi vula ku a ku humi ti-death certificate a ku humi yini na leswiya ta va ka hi bula na tatana Lot Maceve hi bula na vona ya ku bela wala ya 12 va hi byela ku kahlekahle xiphiqo lexi va nge ri ku hlanganeni na xo ku nga va ku ri xiphiqo xa muxaka wihi na tin'wana timhaka leti nga na to hi ndlela yeleyo ha lava ku twa ku va Shoprite a Giyani Masingita Plaza xiyimo xi njhani ku fika sweswiwani a hi tshembisiwa ku hi ta va hi kha hi bula na vona hi ta twa ku va ri yini hi mhaka ya murhangeri wa vona loyi a hehliwaku hi timhaka ta swikhedzakhedza swo hambanahambana kambe a hi se twa nchumu ku fika sweswi kambe na ku pfumela ku ri na n'we mi nga ka miganga yaleyo kumbe ka tindhawu totoleto ma swi tiva ku ri ku endlekeni ka yini kwala a Giyani n'we mi nga kwala band store ku endla ka yini swi tshamisekile eka Shoprite va le ku tirheni vatirhi ku endla ka yini hi le ka 0860002543 yimani vuya na kulukumba Soli Malatsi Afrika wa vulavula hi leyi nga ka yona mingisiro mukana Lona FM amukeleni nkulukumba Soli Malatsi van'wana va switsutsumi swa ndhuma a ni tivi ku sweswo swi fika kwihi va ha tsutsuma kumbe va busy ngopfu ve le ku lulamiseleni nhlengeletano ya ku hlawula vurhangeri leyi nga ta va kona hi siku ro sungula na ra vumbirhi ra n'hweti leyi tako ke imani va amukela Butsoli nhlekani mi amukeleli ka mugana Lona FM njhani bo hi pfukile mi njhani na fikile tsakile ku va ka show ya n'wina na hina ha khensa swinene loko mi koti ku ta namuntlha khale ni nga swi twa rito rorolero mani ya hi khalenyana but hayi loko yi ri kona ka tin'wani ti-show ta mugana Lona a khensa swinene Butsoli a hi sunguleni la n'wina tanihi Democratic Alliance mi ringanyeta ku ya a court hi timhaka ta shutdown hikokwalaho ka yini
Yeah, so as Democratic Alliance, take a decision ya kuri approach High Court ele Joni kuma interdict regarding National Shutdown ya Vulavula EFF. Leswi swi endla ku shutdown lava kuri EFF retractor or vuyisela ndzhaku some of the letters leti avatitsala ndhawini ta ku fana na vo OR Tambo na ti-businesses ku ri ku laveka tifala ti nga fuli ti nga tirhi hi ti 20 hina yi believe ku ri leswi a swi wrong because even though vona va na right ya ku protesta and yi koka constitution ya hina ya protect na hina and mun'wani na mun'wani resident ya South Africa u na right ya ku ri loko ku ri na protest leyi yi nga disturb vutomi va yena so swa ku stropa ti-business ta vanhu ku ri swi pfula swi wrong leswo swa vumbirhi hi ye court yi yela ku ri hi lava ku ri ta EFF va complya na ti-permits ta ku huma ka timasipala u ta tsundzuka ku ri loko u lava ku organize a large event or protest ku laveka u kuma permit ka masipala and a permit leya ina ti-conditions leti ti outline ku ri ku laveka mi behave njhani mi tikhoma njhani because na hina va ka DA loko yi endla protest or yi endla march for instance we apply ka masipala loyi ta va yi endlela that protest or i kuma permit leswi swi endlela ku ri ku protectiwa vanhu lava South Africa lavo va hlonipha ku ti-laws ta tiko ku ri ku nga vi na violence leswi lwaku na swona a yi lwi na EFF yi lwa na ti-threats ta violence leti va ti vulaku na ku ri ku fariwa ti-business ti nga operate vanhu va nga yi mitirhweni van'wani va nga vula ku hikokwalaho ka yini n'we mi fanele mi languta EFF mi nga languti mfumo hi ku i mfumo lowu a wu fanele wu tiyisisa na ku vona leswaku nawu wa landzeleriwa tikweni kambe mfumo yini bot sorry government yes yeah no na government itsare letter itsarela the Minister of Police na Minister of Defence ku ri va yi byela ku ri yini leswi va swi endlaku in preparation ku ri this shutdown yi nga vi violent right leswi swi endlaku yendisa hi ku ri hina as the political parties hina a bigger responsibility ka tiko na ka society ku ri behavior ya hina in public i va behavior ya ku promote law and order and leswi swi vulaku swi fambisana na this shutdown problem leyi hina i ri na yona SDA hi mhaka ya ku ri ku vuriwa ku ri ku ti-business ti nga pfuli vanhu va threateniwa violence that is wrong and leswi yi nge swi pfumeli ku ri swi endla that is why yi teke decision yako ya court kambe hi nga va hi fike njhani ka ku vanhu va fane va chusiwa va threateniwa hi timhaka ta madzolonga ku ve hi nawu vumbiwa bya hina byi ri mina ni nga khalanga ni na mfanelo ya ku ni nga nghenelela strike loko ni swi lava ni tlhela ni va na mfanelo ya ku ni nge ngheneleli strike loko ni nga swi lavi hi swona leswi swi vulaka ku ri va ku va na right ya ku joina strike a va endle leswi a yi lwisani na ku ri va nga strike i right ya vona but equally swi vula ku ri loko mi strike mi nga tirhisi violence or ku chuhisela vanhu ene leswi swi endlisa hi ku ri loko mi lo languta ka social media ku na varhangereli va EFF lava vulaka timhaka ta ku ri va chuhisela ku bana vana va xikolo if va va kuma va ya xikolweni or va mbare ti-uniform or va ta bana maphorisa swilo leswi swa ku fana leswi a swi laveki because swi ta endla ku ri ku va na conflict because van'wani vanhu va ta lava ku ti-defenda ene leswi swi nge vi swilo swa kahle se mi hetisela mi ku yini Botsoli loko hi kha hi languta ku n'wina sweswi mi langutele ku ya a khoto kambe xivutiso i ku khoto yi ta mi nyika ke loko yo ka yi nga mi nyiki interdict yeleyo mi ta endlisa ku yi tanihi Democratic Alliance leswo yi ta dila na swona loko swi endleka because hina I believe ku ri the court will make the right decision loko court yi teke decision leyi tekaku hi ta yi hlonipha whatever the decision is but leswi yi lavaku ku swi emphasize hi mhaka ya ku ri mi ta tsundzuka ku ri kwalaya ndzhaku loko ku va na ti-looting leti a ti endleka KZN ti vele ti nghena na la Joni
a ku ri na violence ngopfu ene ikhonomi ya hina a hi swilo leswi hi swi nidaka sweswi vanhu vo tala va hluphe ku hava mintirho so loko hi stopa lava vana ku na mintirho ku ri va ya mintirhweni swi vula yini a hi languteni hi mhaka yo ka yi nga leswi ya hetile Botsoli a hi languteni ka leswi landzelaka hi April swa Democratic Alliance mi ri mi ta tivisa ximfumo mavito ya vanhu lava nga ta va kha phikizanela switulu swa vurhangeri ka vandla leri ra Democratic Alliance swi vula yini hi ku van'wani se va vurile mavito ya voho ku mina ni la ku nghenela ku va president mina ni la ku nghenela ku va yini ku va chairperson federal chairperson sweswo ya leswo a ni nga ta lava ku vula hi swona ngopfu because ku na press conference hi 12:30 la presiding officer wa Congress ya hina u ta va announce mavito a vanhu hinkwavo lava ri nominated a swi vuli ku na vanhu lava se va vurile ku fana na mina va ku va ti-candidate but namuntlha ku rilisiwa mavito hinkwavo a vanhu lava ri nominated okay hayi a ku release mavito hi ta vuya hi bula futhi hi twa ku n'wina xitulu lexi mi lava ku phikizana la xona mi titwa njhani ka xoho hikokwalaho ka yini mi vona swi fanerile ku va mi nghenela kwalano mi ya tsutsuma rini so no swa ku tsutsuma hi swilo swa every week but loko nkarhi ri kona so hayi no ni mi twini Botsoli ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina inkomu Botsoli Malatsi va vulavulela Democratic Alliance matitwelo ya wehe hi wahi ka mhaka leyi vayingiseri wa mehe i timhaka leti ta shutdown loko ta ha vuriwa mali halaya ka vasungu ta swi twa le nga ri nge fiki siku leri ri fikile i vhiki leri taka musumbunuko van'wani va ri hlavule kahle ku hi mhaka ku ta va ku hela ka vhiki ko lewo mi ta tsundzuka hi ravumbirhi i holodeni siku ra timfanelo ta ximono hi ti 21 ta n'hweti yaleyo ya nyenyankulu se ivi swi vulaka ku loko lava va nga thoriwa kahle loko va chayisa hi ravuntlhanu loko ku ri ku va nghenela na shutdown swi vula ku va ya vuya ntirhweni ravunharhu kambe ke swi vula yini ka lava va nga thoriwangiki kahle lava va tirhaka hi tiawara lava va tirhaka hi ku va ri kona ntirhweni loko xiyimo xi hetelela xi va tano a hi kuti muyingiseri wa mina le ka 0860 002543 hi le ku va laveni na vona va economic freedom fighters ku va hi bula na vona loko swo famba kahle a hi fanele hi bula na vona siku nongonoko hinkwawo munduku hi twa ku va ri yini vona va economic freedom fighters hi timhaka leti ta shutdown na n'we mi kota ku vulavula leswi mi titwisaka xiswona hi ndlela yoyo leti shutdown ti vuyerisa mani kwihi yini hi lava sweswiwani va NEHAWU va le ku kombiseni ku vilela va le ka no work no pay xivutiso i ku va ta hetelela va fikelele kwihi hi xiyimo lexi se ku nghena na tikhoto ku nghena na yini 0860 002543 na ri teka riqingho rero ndaka leswi bana riqingho sweswi 0860 002 543 0860 002 543 Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula hello n'wana muyingiseri nhlekani nhlekani Bosset aye papa mina Bosman la Rotterdam aye papa mina la ku nghena ka lewa ya ti-shutdown mina hi mavonelo ya mina leyi ya ti-shutdown leyiwani yi to vuyerisa vona va lava ku swi endla wo fanisa na mina mbuyangwani ni kolomi tirha kona swo ka swi nga nyawuleki swi nga endleka loko no lova va hlongola ivi ni tlhela rhamba vona va lava vengeti ku va ri na shutdown ni tlhela ni nga pfuneki hi nchumu so mina ni ta ku aka hina swi nga hi fiti hi ku sweswo swa ku hi ya yimisa nenge na makhadibokisi hi ya henhla ni le hansi a hi yeni entirhweni vafo kambe loko mi ku swi ta vuyerisa vona mi vula yini swi ta vuyerisa vona hi mhaka a ni vona loko va ndla swilo leswiya phela hi nga rivali ku next year hi langutana na ti-election so leswi va lava ku hi pruvhela ku vona va swi kota ku tirha ku va nga swi controla tiko leriwa hi ndlela yin'wanyana na metro so aka mina njhe mina hayi ni n'wi tirha kwalomu ya ni tirha kona swilo swa kona swo swi nga tivikaniki hayi loko ni kuma passage yo ni huma hi bindlela kumbe ni chochovele hala ndzhaku ni ya fika ni fika va ni pfalela va ku tirha ndzo tirha hi chantle ni chochovela ni ya ndlwini na mi twini Bosman hayi no ni khensile inkomu Bosman 0860 002543 i nomboro leyi yi tirhisaka muyingiseri wa mehe hi twa n'wangulo wa wehe un'wana muyingiseri loyi nhleka
Mfukeni bothet. Epfukeni minjani papa? Hayi kona mani man la ka miyexe. Ahe. Bothet valava va phusha agenda ya vona va DA. The opposition parties hinkwato a ti fanele ku va tona ti apply shutdown hi mhaka na crisis ya Eskom leyi Eskom yi wisaka ikhonomi se va lava fanele va supporta EFF ku va ku ndliwa shutdown se mi ta tsundzuka DA na EFF a ta ha ri na vuxaka bya kahle sweswiwa that's why vona sweswi ku na ti-collision ti le ku weni ku cinciwa meyara kwala na kwala meyara kwala na kwala se va lava DA a ku na a sour relationship between them so hi ku ya hi nawu hi ku twisisa ka mina a va fanele va support EFF ku va hlangana ku ndliwa shutdown ku phushiwa ruling party ku a yi tirheli vaakatiko va nga wisi Eskom hi mhaka agenda ta vona ta Eskom. Kambe ni kombe ku mi vutisa shutdown yi pfuna yini? Yi pfuna ku va na ku va na antention ya ku ruling party kota ku teka decision ya yini? A ni mi ta tsundzuka South Africa ku fanele ku ciniwa hi ku hi nga ta kuma democracy hi ku hi nga ta kuma service delivery tanihi vaakatiko a South Africa a va swi tekeli nhlokweni loko mi vulavula kunene tafuleni EFF va ri tsemele ku cunguleka kambe ke mbatwile a va kha va ta hi tlhelo rero va kha va angula but edi ka miyexe block 1 0860 0025431 rin'wana i ri leswi a ni nga xi tlanga xa ku hi bele riqingho va xi twe kahle mina hatlisa ya bana riqingho 0860 002 543 0860 002 543 sweswo mingiseri wa mina 0860 002 a hi kuti hi le ku buleni hi mhaka yoyoleyo wena na mina hi laha palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingiseri wa Munghana Lona FM makumembirhi ntsevu timinete ntsena ku bela awara ya 12 na kona ko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM timhaka leti ti hetela ku tiva ko ku loko mi kha mi kombisa ku vilela mi kha mi kombisa ku vilela hi shutdown mi hetelela ku ndleka yini na switwa ku mi nga vulavula mi ku fane ku va na ti-attention ti ku ya loko ntshabo ti-8 kambe xivutiso i ku mi kuma yini mi pfale tiko swi fana ku va vanhu va kha va kombisa ku vilela hi timhaka ta ku a va kumi vukorhokeri eka miyexe va fika va pfala ku ri ka miyexe ku nga humiwi i van'wana va hluphekaka hi va lava kwala ka miyexe se swi va swi nga tirhangi nchumu ka lava va fanele va tisa vukorhokeri va masipala wa giya xikombiso 0860 002 un'wana mingiserelo nhleka minjani titi epfukeni minjani papa epfukeni Simon Khosana la mi tirhani titi ahe butsani titi mina ni pfumelelana leswi vandla ra EFF ri nga swi kunguhata hi Mvulo mina na ndyangu wa mina hi ta va hi nga hi ntirhweni hi ta va hi kha hi toyitoya hi ku na leswi ni nga ri ku swi twiseni botat i swilo swimbirhi leswi EFF va ngo hi ya cinacinela swona xo sungula ve Ramaphosa a fambe sweswo a swi ni khumbi ngopfu mara swilo leswi ni khumbaka masiku hinkwamo ka rihanyo ra mina i ku ri hi na problem ya gezi la South Africa vayingiseri lava nge le ku ngheneni lava ngo a swi twali leswi EFF swi endlaka minduku leri xaku va ta fona hi le ku rileni hi problem ya gezi ku ya hi mina a ni voni swi ri na tipolitiki helo i swilo swo twala ngopfu loko EFF yi ku a hi yeni ya kombisa ku vilela ku ri mfumo a wu langutisi mhaka leyi nga kona ya electricity a ni swi twisisi ku swi nghena kwihi swilo swa tipolitiki ka ku loko hi ri na problem leyi pfumelelanaka hinkwenu ku ri hi na problem ya gezi la tikweni i mani mingiseri loyi a ngo ku hava problem ya gezi kambe xivutiso ku va ku endlelo rolero hi ro ri tisaka xintshunxo ke hi rona botat hi mhaka ku ri loko swilo hinkwaswo swiyima swi ku ntse lava va nga hi rhangela va ta boheka ku tshama hansi va langutisisa mhaka leyi hi mhaka ku
leswiya swo swi ta swi ya vulavuliwa ko leswi vulavuriwaka kwani a swi le ku tirheni botpet ni byeleni hetisani ya leyi mi nga yi sungula ya ku loko swilo hinkwaswo swi yima tsi va ta ya va ya vulavula mi vula yini ni vula ku ri loko ku nga tirhiwi a hi ngo xikombiso or thambo yi nga tirhi ti-freeway leti ku ri ti nga ri ku tirheni swi ta vula ku ri a ku na nchumu lexi nga ta xi ri ku endlekela tikweni yes so varhangeri lava nga na vutihlamuleri botpet loko va swi vonisa sweswo mhaka leya gezi ngopfungopfu va ta yi teka serious hi ku swi leswi swi le ku hi khumbeni masiku hinkwawo na tsaka hi ku miri varhangeri lava nga na vutihlamuleri loko vo ka va nga ri na vutihlamuleri ke swi vula yini vo to ku to pfariwa ivi mina ni holaku hi siku ni nga holi ivi mindlwani ku yiwa mahlweni na vutomi khombo ra kona hi rero botpet mara lexi nga ta va kona ni ta ripita leswi ni nga swi vula siku rin'wana ku loko swo ka koka ku nga endliwi nchumu ngopfungopfu hi mhaka ya gezi a hi yeni ya vota right lembe leri tako leswi a swi na EFF a swi na nchumu loko ku ri ku hinkwenu hi ri vaakatiko va South Africa ha pfumelelana ku hi na problem ya gezi a hi yeni ya toyitoya hi mvula nimetwela inkombo kheseli bota mina 0860002543 hi sweswo nongonoko i Afrika wa vulavula hi twini kumanga emisava ya awara ya n'we ta emiseko yini amukela sesi Lilian Hlavangwane kusuka kwalano bulana tatana Lot Maceve hi twa ku va ri yini vona tani hi National Funeral Practitioners Association of South Africa NAFUPA ai ya ne ya hi twa ku va ri yini vona hi timhaka totoleto ta ku ongeti ku komisa ku vilela hi vatirhi va NEHAWU swi yele ku va kavanyetini swinene sesilili hleka nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa tani ku bela awara ya khomembirhi khenseli sesilili na nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we veri ku na vayingiseri lavambirhi lava hi hundzaka ka vona hi nga siyaka tatana Lot Maceve hi lowu wo sungula hleka ahe minjhani hi pfukeni n'wina minjhani baba yi kona i baloyila mbombe aye baba a ni kombela ku hundela ka le EFF ne mina a ni ta ku hi vonelo ra mina swi va swi nga hoxekangi ku va nga kombisa ku vilela mara la swi nga hoxeka kona ni vona la ku ri ku va ku un'wana na un'wana a nga yi atirhweni or a nga kumeka kha endla nchumu hikuva va kha va kandziyela ti-rights ta vanhu a ni na lomu tirhweni vanhu a vo tirha tindhawu ta ku fana u nga kota ku pfuka u tshama ku nga endleki nchumu ende xin'wana a ni ta ku kombisa ku vilela va ku va pfala swilo hinkwaswo a tikweni ra hina se ku na moya luwa wa ku loko vanhu va kuma chance ya ku onha mashopo va kumeka va onha hi tindlela ta ku a va ri kombisi nga ku vilela hikuva va ta kombisa ku vilela van'wana va kuma un'wana a pfule xiphaza xa yena va ku hi te ku nga pfuli nchumu handle ka ku va ku apala swi nga endla va nghena va fika va teka leswi nga le ndzeni ka xiphaza xa yena so a heta ku a swi ri kahle as vona va ku va kombisa ku vilela ku va ta kota ku twiwa ka leswi va swi demandaka mara va nga va kha va kandziyela ti-rights ta vanhu van'wana hi ku mundzuku siku hi ta kherila hi ku mavhengele man'wana ma tshoviwini vanhu van'wana va vavisekini ende swilo leswi va nga ta ka va nga ha vi na vutihlamuleri ehenhla ka swona na methi a heta ku va lava DA va nga ku lwiseni mina a ni ta ku swi right ku na vona va lwela ti-rights ta vanhu lava va nga yimiku na swona ku va ku un'wana na un'wana a nga endli lexi a nga tolovela ku xi endla masiku hinkwawo hi mhaka ku ri ku na leswi na leswi va swi endlaka vona hi laha swi fikaka swi fika swi kavanyeta van'wana sweswi mi swi vulaka ku loko vo va kha va kombisa ku vilela hikokwalaho ka yini va fanele hi ku a hi tiko hinkwaro ri nga swirho swa EFF van'wana a va yi lavi no hi lava nhlangano luwa se loko ve va koho lava nga wu laviki nhlangano luwa hikokwalaho ka yini va fanele va sindzisiwa ku ndla leswi nhlangano luwa wu nge ku fanele wu ndliwa swona yo problem yeleyo ni ngo a va fanele vona va ku lava nga yimiki na swona a hi va tshikeni va tirha leswi va nga tolovela ku swi tirha masiku hinkwawo not ku va ku un'wana na un'wana a joyini leswi vo va vulaka swona so ti-rights ta vanhu van'wana kwalani ti va ti nga ha hloniphiwangi hi ku se ni boheki ku tshama hi ku ya hi ku vona ve ku nga endleki nchumu ni metweli papilikhese Eso. Inkom 0860002543 isweswo mingisero mkana lona na FM makomba ndlela ai kuti wena uri yini bongani bingza uri ayebutpet EFF ayi alituli house or a union building ibongani qibi kusuka eDeviton 0860002543 mane amkela tatana Lot Maceve la kubula na bona la ila kuteka timhaka leti ta komisa ku vilela ka vatirhi va National Education
Health and Allied Workers Union NEHAWU hi twa ku ri swi va khumba njhani tanihi vanhu lava va tirhanaka na timhaka ta ku heleketa varhandziwa va hina makumu va National Funeral Practitioners Association of South Africa. Tatana Maceve nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene. Inhlekani pethalanga na vayingiseri. Timhaka hi leti loko hi kha hi vona vanhu va kha va kombisa ku vilela a ho swi languta ivi ku vulavuriwa hi timhaka ta swibedhlele ntsene swi va mahungwini kambe ongeti a swi le ka xibedhlele ntsene na swiyenge swo hambanahambana swi le ku khumbekeni ku fana na xiyenge xa n'wehe mi khumbeka njhani hi kombisa ku vilela loku nga koho hi vatirhi va mfumo lava va yimeriwaka hi nhlangano wa NEHAWU? Hina hi khumbeka hikokwalaho ka ku vanhu va lova va ri swibedhlele khalanga hi le tlhelo va ka Home Affairs hi vona va hi nyikaka ti-death certificate. Munhu a hi nge swi koti ku ya n'wi lahla a ri hava death certificate. So loko hi karhi hi ya hi endla ti-pickups ta hina swibedhlele ha pfariwa laha ndleleni ku hi nga koti ku ya hi ya fikelela ku teka varhandziwa va vanhu hi ndlela yaleyo. Se swi le ku tikeni swinene, van'wani swi fika laha va ya ku ti-police station ku ri va nga endla ti-affidavit ku ri va kota ku lahla hi ku se i khale va ri na mufi loyi. Valava hi lava mi nga kuma ku ri a ku na ti-claims, kasi loko ri ku na loyi a faneke a ta endla ti-claims swi nga tika ngopfu hi ku a nge swi koti ku ya lahla munhu a nga claimangi timali ta ku kota ku n'wi lahla. So swa hi tikela hi matlhelo hinkwawo, a hi koti ku endla ti-death certificate sweswi. Ni le ku languteni ku loko mi fika ka tihofisi ta ka Home Affairs xikombiso mi lava ku pfuniwa vo ndla yini? Vo va nga ri ku tirheni kumbe ku endla ka yini? Vo pfala tigede ku endleka? Mi kuma ku kun'wani a ku na munhu loyi a nga laya u tsandzeka na ku fila fomo liya ya BI. So a ku le ku tirhekeni. Mi kuma ku va ku nga ri na vanhu na swibedhlele swa mi swi tiva leswaku a hi hinkwaswo swi nga na timuchari. Munhu loko a lovile va lava ku mi n'wi teka xikan'wekan'we na kwala hi ku munhu a nga onhaka. Mi kuma ku loko mi fika mi pfaleriwa ndlela mi koti ku nghena kumbe mi yima dyambu hinkwaro xiphorisa xi ze xi nghenelela mi ya kota ku teka munhu nkarhi wun'wanyana. Van'wani swi nga endleka se swi va swi va onhakerile hi ndlela yaleyo. Swi le ku tikeni swinene ene hi le tlhelo ma yi vona na load shedding hi va hi ri na yona. A na ha lava ku ta kwalani ka ku loko se mi ri na xiphiqo lexi xa timhaka leti ta ku hlwela ku kuma certificate na yini hinkwaswo ku ve mi tshame mi ringanyeta tanihi association ku a mi ta khutaza va maxaka na vanghana ku va hatsa va lahla varhandziwa va vona hikokwalaho ka timhaka ta vukona bya load shedding? Swilo leswi swi ri swimbirhi swi ndla yini ka ntirho wa n'wina? Swa tikisa swinene hi ku ri some of the companies mi kuma ku to krola ta ha ri titsongo, a ku na generator laya ka muchari liya. Hambileswi ku nga requirement ku ri muchari fanele yi va na backup generator, mi kuma ku ri generator liyana a hi leya ku ri yi nga kota ku tirha dyambu hinkwaro, yo va yo backup swa xinkarhana. Se loko gezi ri nga ri kona swi le ku tikeni swinene, hi boheka ku ri hi cinca ti-generator letiya hi faka letikulu ta kusukela ka va 10 kVA. Ti durha ngopfu, mi fanele mi hakela ku hala ka va close to 70,000-80,000. Mi kuma ku munhu i va a nga swi budgetelangi ende mi kuma ku khampani a yoho ringeta ku kota ku yi nga kota ku hanya na yona. Se a mi ta tsakela ku endleka yini? Vatirhi hi lava va lava ku ngeteriwa muholo, ve ri swi le ku tikeni swa vutomi hi ku kala ka mali leyi mfumo wu nga ri ku va ngeteleni. Kambe ke loko no va kha va kombisa ku vilela swi hetelela swi kavanyeta na n'wina ka matirhelo ya n'wina. N'wina mi ta ringanyeta ku endleka yini ku ya mahlweni, tatana Maceke? Mina a ni ta ringanyeta ku a ku cincuma endlelo, hi hlangene na swona na hina hi tindlela hinkwato hi swi vona ku ri
leswi swa strike a swo hi nyika nchumu hi ku ri a ni ngo hi kota ku hlangana na vanhu lava hi tshama hansi hi ku vonana hi ta hlangana na problem leyi loko leswi nga endli a hi ringeteni ku ri hi mitana halfway ku ri vanhu va kota ku kuma muholo yo antswa na vona ku nga ri me vula yini tatani Maceve loko mu ku strike a swi pfuni nchumu mi vula ku loko vanhu va kha va tirheka va kutani va nge le va kume nhlamulo ya nchumu na loko mi negotiate mi helela mi kume nchumu hi ku negotiate mi helela mi kume nchumu a swo boha ngopfu ku ri hi nga lwa hi pfala pato hi ku ri kumbe lale vanhu va nga yinele mintirhweni hi ku hi ta kuma xa wa nchumu a swi nge endleki ni nga nyika xikombiso hi ya leyi ya load shedding government ya hina yi le ku endleka matshalatshala hinkwawo ku ri hi tikuma hi ri na gezi a hi strike lexi nga ta endla ku ri at the end of the days swilo swi vuyela ematshan'wini a vo endla hi mavomu va le ku lweni va swi lava swi fana na n'wina loko mi ri murhangeri wa muti wa n'wina mi nge pfumeli vana va n'wina va dlaya hi ndlala mi lava vana va n'wina va va na vumundzuku lebyinene ve le ku ringeteni hi tindlela hinkwato swo va tsandza hikokwalaho ka ku ri ku na swiphiqo leswi swi nga kona swin'wana swi nga hi tumbeleka kambe ho twisisa ku ri at the end of the day swi ta lunga ni mi twile tatani Maceve na mi twa swinene swi tikomba swi kha swi mi tikela ka ntirho wa n'wina ho va na ku pfumela ku ri swi ta hetelela swi tshamiseka havumbirhi ka swoho timhaka ta load shedding na timhaka ta certificate hi ndlela yaleyo kambe ke kumbexana hi kha hi hetisela ma ringeta ku hlangana na lava khumbekaku kumbe ku tihlanganisa na vaholobye va ndhawu leyi yaliya ya xikaya ku la ku vona ku mi nga pfuneka njhani loko ku tshika ku ri na swiphiqo swa muxaka lowu swa ku kombisa ku vilela ka vatirhi ringeta hi va hi ri kona kun'wana le ka ti-committee tin'wana na tin'wana ti ta ku tshama ti karhi ti ringeta ku pfuneta tikweni ha ringeta hi tindlela hinkwato hi na vona hi karhi hi vulavurisana na vona khenseli swinene tatana Maceve vana na siku lerinene ku tiya ku engeta inkomo i tatana Lot Maceve va lava hi bula na vona miyingiseri wa mugada na NFM va kha va kombisa timhaka ta ku tshikelela ka loko va nga ka koho loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa vukorhokeri hi tlhelo ra timhaka ta certificate na hi tlhelo ra timhaka ta ku fikelela swibedhlele hi ndlela yaleyo ni tshemba ku na n'we mi nga lahlekeriwa hi varhandziwa hi minkarhi yaleyo tika leyi ya ku kombisa ku vilela ku nga va ku ri na swin'wana leswi mi nga hi byelaka kumbe mi nga hlangana na swona kumbe mi nga swi vona hi ndlela yaleyo hi kona hi le ka 0860 002543 i nomboro leyi mi nga yi tirhisaka mi tirhisa na Twitter handle @Afrika Munghana handle ka sweswo mi nga tirhisa mathebula dp @sabc.co.za ku fana na Thami Malumbe u tirhise mathebula dp @sabc.co.za ako epotpet a hi machi wa EFF i swa tiko unless n'wina ri nga fambi gezi na service delivery na crime ku ri hava mi nga tshama mi nga machi xivutiso i ku loko ni macha ku ta ndleka yini ani ku ta machiwa kambe ku ta ndleka yini kangani vanhu va kha va macha kangani vanhu va kha va macha la tikweni riri kumbexani i nkarhi wa ku tani hi tiko hi languta ku hi swihi swi tirhaku hi swihi swi nga tirheki leswi ni swi tivaka swi nga ta tirha i ku loko ku nga yiwi mintirhweni lava va holeriwaka hi siku rero a va nga yi kumi mali ya siku rero sweswo hi swona ni swi tivaka kambe ku loko mi machile ku ta ndleka yini a ni swi tivi a hi mithu hi le ka 0860 002543 ku na miyingiseri loyi nhlekani Hayi bothat papa Mfokeni epfokeni minjhani Mfokeni Okay. Vulavula siyane wa ka Maceke kusuka ka Joseph enkomo mkoki saswale le Joni bothat mhaka leyiwani yi kanharhu kumbe kambirhi ni kombe ku botiyani swi endleke yini a mi ni bazana kambe hambiswiritani ni khomeleni botiyana ni tivi ku endleke yini hi ta twa hi n'wena hi le ka 0860 002543 un'wana miyingiseri loyi nhlekani Enhlekani minjhani bothat epfokeni n'wina minjhani epfukile akense no
sungula ku nghena so loko no nkangangwa ku ta va ku ri swilo swa muxe swa ku va na mangangamelo kambe mina ni na koxa ra mehe ra vusiwana problem ya gezi a yi tikombi ingaku yi sungune sweswi yi sungune khale loko u twa lava va fambaku tihlengeletano ta vandla leri fumaka va ta ku byela ku ingaku yi sungune hi va ma 1998 le ndzhaku leyi ene varhangeri lava hi nga na voka EFF a va ri koho va ri ka youth league va swi vona swilo leswi a ni ringeti ku va kombetela kumbe leswi va swi endlaku swi wrong kumbe swi right kambe me a ni hleketa ku tanihi tiko leri fumaku hi vanhu lava hi nga lo va vhotela hi ri hinkwenu a swi ta va njhani loko ho hlengeletana hi tshama hansi hi vulavula kambe problem leyi hi nga yi solva njhani hi ya koho ku machini lava va nge va ya ku machini kambe hi ta macha hi tlhe hi byela vaakatiko va South Africa ku xava ni gezi ke i nga ku sweswi hi kombetela mfumo lowu nga ku a wu fanele wu xava gezi wu fanele wu hi endlela gezi hina hi ri vaakatiko a hi le ku hakeleni ka gezi sweswo na swo a hi swi vuleni i ntiyiso a hi le ku hakeleni ka gezi laha tikweni i miti mingani leyi nga ku hakeleni ka gezi loko hi tlhe hi ku a hi fambeni hi tlhela hi ya toyitoya hi vula ku yini hi vula ku se hi ya hi endla swilo swi va west ndzeni ka tiko leri ke so kambe ku toyitoya swi endla ku swilo swi va west hi ndlela yihi swi endla ku swilo swi va west hikuva vanhu vo tala va tela ku ta tekeriwa mali leyi va kalaka va nga riki na yona mi vula yini ku va tekeriwa mali leyi va nga riki na yona lava loko ku shatiwa down ku fana na muyingiseri un'wana ni nga n'wi twa a ku yena ndyangu wa yena va ta tshika ku ya ntirhweni swi vula ku siku rero ku ta va no work no pay leswi vulaka ku swilo swi tela ku ta va west xinkwa namuntlha yi 21 rand hina haya kutoyitoyini why hi nga tshami hansi hi burisana na mfumo lowu hi wu komba ku hina hi ri va EFF hi vona ingaku swilo swi nga lunga laha a hi kombeni laha then hi huma hi byela tiko ku hina hi va byerini va mfumo hi ku mfumo tholani mani va ala then hi ta kota ku swi twisisa ku EFF DA ti-political party letin'wana ti le ku pfuneni hi swin'wanyana kambe sweswi swa ku hi ta fika hi le hi yima hi toyitoya a ni swi tivi ni ta va ni humendlele loko ni nga lavi ku yingisela munghana lonene ti-radio station ti tele tiko leri hinkwayo a ni tluleni ni ya ka yin'wanyana loko munhu a nga lavi ku pfuna a nga byeli van'wanyana ku ri sweswi swilo leswi nga ku endlekeni laha tikweni a hi yeneni ya toyitoya hi ta toyitoya then swilo swi va west i tiko i ra hina loko mi ka mi languta ku na aka huvo yo endla milawu xikombiso ku na komiti leyi langutanaka na timhaka ta gezi kumbe ku na komiti leyi langutanaka na timhaka ta va Eskom laha ku nga na mavandla hinkwawo xivutiso ku nga va ku mavandla hinkwawo ya endle yini hi ku loko ho lata languta hi kombetela hi ku xiphiqo xa gezi xikombiso a hi xiphiqo xa a swi olovi ku ingaku xiphiqo xa vandla rin'we i xa mfumo i xa mavandla hinkwawo lama ma nga yimela aka huvo ya endla milawu hikuva endle yini va le ku endleni ka yini kwele hi nga va rhuma kona ku va ya tirha kona correct tolweni nyana lona loko ni nga ri kahle hi ku hlayelela masiku kambe tolweni nyana la president i ri va rhambini vanhu lava swi hlayiwa lava van'wani va vuya va ka a tshike ntirho matsangwini ya ku va fika va hi byela ku ri i hi vitanini na hi n'wi byele ku va te a tshike ntirho swi ta hi pfuna gezi ri vuya loko a tshika ntirho inkomo khensa ripoto wa mina hlayisekani ku ya ku engeta inkomo a khensa 0860002543 un'wana miyingiseri a hi tweneni ku mi angula mukuyeni hi loyi un'wana miyingiseri nhleka whatsapp mpfukile hi pfukeni n'wina minjhani hi pfukile a khensa ni kombela ku khomanyana leyi ya EFF ya shutdown yes votete ni tshame siku rin'wana ni vula kwala ni ku loko ha ha rhangeriwa hi byeriwa ku ya ku strike-weni hi varhangeri lava hi nga va rhuma ku va kota ku hi fumela tiko a ni voni hi ya helo votete sweswiwa EFF yi ri vanhu va fanele va endla shutdown ku ri kota ku lunghisiwa swirilo leswi hi nga na swona atikweni loko ri ku shutdown leyi a endliwa hi mina na n'wina hi tsandzekaka ku fikelela ka vanhu lava va fanelaka va endla milawu kumbe ku veka ku ri laha tikweni ku fanele ku endliwa yini a ni ta swi twisisa botete varhangeri va EFF va swi kota ku tshama hansi na varhangeri va ANC va swi tiva ku va nga hlangana na vona njhani ku vulavula hi ti-problem leti hi nga na tona atikweni
kumbe ku solve kumbe ku negotiate leswi a tikweni swi lavekaka. A ni voni reason ya ku kumbe ku negotiate switulu aka timasipala. Eso sweswo exactly. So mara hayi ku sweswi va ta leader vanhu lava va nga hluphekeni botpete ku a hi fambeni ya yimisane nge mahlweni ma swi vona. Loko mo langutise botpete na milawu leyi nga kona laha tikweni vanhu va ka hina va fanele va swi dyondza a yi tirhi ku fana aka vanhu lava nga laha tikweni hinkwavo. Ku na nawu lowu va nge no work no pay botpete. Hi Monday yeleyo ve va totiwa hi yona. Jesus Malima, I don't think yang affect nawu lowu. I won't affect mara mina loko no ya I'm affected. Masibona. So vanhu va ka hina a hi zameni ku dyondza swin'wana a swi bohi nga endli xilo lexi mara a ni ngo veri va kombisa ku vilela na n'wina vaaki ku endlela ku mfumo wu ta va ehansi ka ntshikelelo wu ta kota ku teka xiboho wu ta kota ku vona ku xiphiqo lexi xi nga koho la tikweni xi nga xiphiqo xa gezi xikombiso kumbe vugevenga kumbe sweswi mi nga ta tshaha ku tirha swona swi le henhla swi lava ku va vanhu va swi tekela nhlokweni hi ndlela yaleyo. a hi swona sweswo hi botpete mfumo wu nge vi hansi ka ntshikelelo hi mhaka ku va hina hi ya onhela vanhu van'wana. Vanhu lava fanele va nga mfumo hansi ka ntshikelelo hi vona hi marito swi vula ku sweswi vona va tsandzeka swi vula ku ANC ya va hlula ku vulavula na yona. Vele ku tsandzekeni ku vulavula na ANC hi mhaka yi nga rhangeli hi sweswi a ku na ku ANC yi ta yingisela hina hikuva hi onhela swilo leswi ntsanana hi nga na swona hi botpete hi rila hi ku mitirho ya xota laha but we are going to strike lexi mindzuku van'wana va nga ta heleriwa hi mitirho botpete. A ni ngo minkarhi yin'wana na yin'wana loko vanhu va kha va kombisa ku vilela ku na lava va fanele ku va va swi khomela nandzu ku va na va nga ta twa ku vava hikokwalaho ka sweswo kambe ku ta va ka ku lunghisiwa swin'wana loko a ku luwa na xihlawuhlawu ku na lava va nga helela hi mitirho ku na lava nga dlawa ku na lava nga ndla kambe a ku lweriwa xo karhi se na sweswiwani va EFF va vula sweswo ku swi nga endleka vanhu va lahlekela hi mitirho i ntiyiso kambe se hala ku tlhelela laha ka ku a ku lunghisiwa swin'wana hi ku un'wana u onhakele hi swin'wana ku un'wana u lahlekele hi xaka swi vula ku ha tlhelela ndzhaku a hi ti dyondza hi ri vanhu va ntima swilo. Mina mi tiva hi Monday yaleyo loko xo va kona strike church mi ni fonela ka leya ya mina nambara mi ni byela ku munhu wa nhlonge wo basa mu n'wi vonile kha a yimayima laha na. Kumbexani va nga yimayimi hi mhaka ku kumbexani vona va le ku dyeni kahle a va le ku hluphekiseni leswi n'wina mi hluphekisaka swona. Botpete na swa ku a nga kona munhu wa nhlonge wo basa loyi kumbexani mina na n'wina hi n'wi hindzaku hi muholo swilo leswi swa fana hi botpete ku hambana ka swona i ku a hi tsakeli swilo ku fana and a hi solve swilo hi ndlela yo fana se vandla ra EFF ri nga lidi vanhu hi ndlela ya wrong hi botpete hi ndlela ya wrong i ndlela ya wrong leswi vanhu va lidisiwaka swona loko ku va fayiwa tixopo ku ndliwa swin'wana hi botpete ni nge n'wi voni na Malima a ku fayeni ka xopo mara hi yena a nga kunguhata yini strike lexi mara le ku fayiwa swilo ta va nga ri kona a hi zameni ku dyondza hi ya mahlweni na vutomi because sweswiwa hi botpete wa strike loko ri ku nga twanananga na muthori wa wena botpete siku leri mi nga tshama tafuleni veka rin'wana siku i kombela ku se hi hlangana ivi data na xin'wana xa ku ri no sweswi ku swona so mina ni hleketa ku hi fika laha na laha hi fana ku ya mahlweni hi nge fiki laha lava ku fika kona swi endleke botpete na miyelelo na yena lava va swa ti-funeral staff va vurile ku strike xi nge hi solveli nchumu swi to hi onhela sweswi ku na lava nga ku rileli va nga feriwa hi mhaka ku vanhu va le ku strikeni vanhu van'wana va koti ku tirha vanhu van'wana va koti ku kuma vukorhokeri a hi hinkwenu hi affectekaka ku phela hi gezi swa kambe hi tshama mpukwini ku ri hana gezi ma swi vona swo fana sweswo so a va zami ku lida vanhu hi ndlela ya right va EFF va nga ta hi tlherisela ndzhaku a hi nga kona loko mi hlupheka mara hi swi twile ku hlupheka ka n'wina hi nkarhi wolowo apartheid se na hina hlupheka hi khensini boti wa mina hlayisekani inkomo hi fambisa sweswo muyingiseri un'wana muyingiseri hi loyi i nhlekani a ka ha ri na munhu la a hi tweneni lava i nhlekani ni kombela ku mi pfuxela muhaxi na vaxumi a he boti mpfukeni hi pfukeli minjhani boti wa mina hayi wena swi tshamisekile a khensa okay a ni ngheneni swona va ta point tinharhu we fanele hi draw leswi vulaka distinction between a lawful protest leyi yi protectiwaku hi section number 17 ka constitution ya hina na leswi swi planiwaku swi kunguhatiwa ku ndliwa ngo i shutdown
a swi kona ka constitution ya hina leswi ngo shutdown loko a ku ri protest peaceful protest leyi ku nga na notice of strike hi ku ya hi labour law a swi tava swi ri kahle swinene ngopfu so a swi hi swona so swi va swi nga tshamisekangi ku la ku ndla leswi ngo i shutdown hi ku ti-activities migingiriko hi ku hambanahambana ya tiko yi kumeka yi kha yi kavanyetiwa vanhu va nga entirhweni economy kha yi nga tirhisi leswi a yi fanele yi tirhisa swona swi hetelela swi endla ku hi ta ya mahlweni na ku tshikeleleka. Number 2, kambe maendlelo lama hi wo ma nga endla leswaku mfumo lowa wu nga tirheli vaaki hinkwawo wa xihlawuhlawu wu khinsama hi matsona. Yes, we are talking about different generational dynamics. Laya a ku lweliwa timhaka ta ku a certain system yi fanele yi suka ku adoptiwa system leyi sweswi hi nga ka yona yi vuriwa ku democracy yi suka ka apartheid. Yes, so se na sweswiwani ku lava ku susiwa lava va hi tsonaku gezi lava va ndlaku ku va na vugevenga va nga lwiki na vugevenga lava va nga yiseku vukorhokeri ku ta kota ku nghena lava nga ta tisa vukorhokeri. Yes, no mi twa kahle muhaxi loko a vo va ya endla protest leyi yi kumekaka yi kha yi khavhariwa kumbe yi sirhelelekile endzeni ka vumbiwa bya tiko hi section leyi ni nga yi tsavula section number 17 a ku ta va ku nga hoxekangi nchumu mara va vulavula hi shutdown. That's why they let us draw a distinction between a lawful protest and a shutdown. So hi la ni ta hikokwalaho xa vumbirhi a swi le a hi xihundla ku ti-political party mavandla ya tipolitiki hinkwawo ku katsa ngopfungopfu ra EFF va lava ku vona mfumo lowu nga kona namuntlha wu nga ha ri kona by hook or crook. Hi leswi va lavaka swona sweswo so va ta endla xin'wana na xin'wana lexi nga ta destabilize mafambiselo ya mfumo leswaku va ta kumeka va koka rinoko ra lava va fanelaka va vhotela ku va kota ku va vhotela lembe leri taka. Leyi hi swin'wana swa strategy swa vona but hi mhaka ku va swi vule hi nkarhi ni pfumela ku security cluster they are ready for anything. Lexi ni chavisaka muhaxi i timhaka ta ku ku na vanhu lava nga ta kumeka va va ti-casualties within vanhu va EFF ku ta va na lava nga ta onha tinhundzu va kumeka va kha va khomiwa va ya va na ti-criminal record swi ya ku humeleleni sweswo. Election campaigning yi ngo kumeka it is unofficially it has been launched ka KwaZulu-Natal President Ramaphosa. So na vona loko a vondla leswiya swo fana leswi president a nga endla swona ku a sungula ku khoma tirhani letiya tintsongo a swi ta kumeka swi ya va pfuna ka agenda ya vona so a va le tindzeni ka swona va lava ku swi endla hi ndlela leyi yi nga ri ku xinawini. Okay. Yes. Okay, Inkoma Kens 0860002543. I vupfhumba bya yini mara i vupfhumba bya yini bya mali ya yinyingi so ni vula ku hi suke xitshuvambarini khalanga malembe ndzhaku wo kayakaya sweswi a hi na gezi a hi dyi loko hi ya mintirhweni hi ya ntirhweni nampundzu ku ri hava gezi i vuya na madyambu ku ri hava gezi i tlela na ndlala i pfuka na ndlala i ya tikuma ku tihunyi loko i ri kulumiya ku fana na kulumiya madorobeni i ya ri kuma ku ri hunyi khalanga hi suka xitshuvambarini tlhelela xitshuvambarini se va swi hisela na tiyindlu switshuvambara ai South Africa na Palamende ya rixaka. Sweswo mi ngiseri amukela Lona FM ku second ti nga ri tingani hi kuma wonge misava hino muasisi Lilian Hlavangwani kusuka kwalano hi ta va ya mahlweni teka riqingho rero ka 0860002543 hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka timhaka leti hi bulaka hi to a ndzi twa nchumu hi timhaka ta Mani Jane a ndzi twa nchumu hi timhaka ta Mani Jane ve le Rotterdam loko swi ta ka timhaka ta ku tshikeleleka loko va nga hlangana na kona loko swi ta ka timhaka ta ku yendlu liya a ndzi twa nchumu Mani Jane n'wina mi twe nchumu Mani Jane va nghene kwala ka moya walowu va ku va tsoniwa tindlu hi mu CDW unhlekani butpet EFF va te va endla shutdown ya tiko hinkwaro va ya susa munhu loyi a timaka gezi va layita na ku susa president se loko ku ve swi ta endleka hi ta vuyeriwa hi ndlela yaleyo. Edmond Mlonzo i rhumele ku Twitter handle Mlonzo ma swi tiva ku swi nge endleki sweswo phela timhaka ta gezi a ro timiwa hi mhaka ku vo tsakela ku ri tima
ko va hava handle ka loko kumjana hamile ku swi landzeleleni swilo leswi milondzo a hi kumeni mahungu ya misava nomo wa sesi leliya nhlavan'wana sesi leli nhleka palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya vula ximunhu hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula fika lowunene muhaxi na muhumelerisi wa nongonoko wa hina wa xirhandza wa Afrika wa vulavula na ku teka na ku nghena ka la EFF leya EFF ya shutdown ya Monday kahle ku ta ku pfuleleka chance makhamba ma ta vheta ma kuma ndlela yo endla vukhamba hi yona lowu hi siku ra Monday kahle sweswiwani kahle EFF yo la ku vona tiko leriwani ri wini kahle i ku la ku wisa tiko leswiwani loko ri vona va lava ku ri tiko leri pfuka ikhonomi ya tiko leri pfuka bona kahle a vo endla swilo swa kahle leswi nga ta va endla ku ri va nghena ka mfumo ka lembe leri taka va zama ku khampena hi ndlela yin'wana hi ku khampena hi ndlela leyiwani ko lava ku loko ku voniwa ku mfumo lowu wa kahle hi xihatla ku va ta kota ku nghena ende leswi swi nga ta va swi nga kule na vona hi ku vona ka mina inkomo Butpet minjhani esikaramangani la ka msiphana Butpet timhaka ta shutdown mina titwa no ni nga tiko ti ta pfuna ku fikela kwini ku loko ni languta swilo swa durha Eskom hi leyiwa ya zingenyika hi tshama nga ri na gezi kumbe loko vo strike swi ta pfuna kumbe kahle a swa ha twisisi kahle ku lexi ku nga xoho hi xini mehe mpfhuka ni beburiwini ti ta strike leswi ni nga vona mfumo wu swi twa hi swoho swa ku va shutdown na vana va xikolo va nga ya xikolweni ne le mintirhweni ku nga yiwi ku onhiwa hi koho mfumo wu swi twaku loko mo strike tiko hinkwaro ri ku fambeni vanhu va ya hala na hala va ya hala na hala a va yingiseli nchumu va yisa lava vo tshikisa sweswo swi bayensi hinkwaswo leswi Botpet ka Afrika wa vulavula mina na ku vulavula leyi ya mvula ya shutdown yi kahle hi mhaka ku ri impepe ko biwa mpepe ku nyandza yeye mitirho ya onheka swilo swo tala swa ha fambi hi mhaka gezi a hi xikongomelo xa ku ngopfungopfu ku fanele ku hlongoliwa na president ko biwa mpepe ende gezi un'wana na un'wana murhangeli loyi a nga na matimba ya ku a nga kota ku ri gezi ri tirha ri ve kona la South Africa a humeleli a rivaleni a nga ve ku hayi a swi lavi mina na tihosi ta hina ta Matsonga a va fambi va ya kaya va kombela gezi Mozambique a va famba va kombela gezi ku ri hafa a hi ri na gezi va kona vanhu lava ni swi tivaka swa ku loko ko fika ku leswi a vula kan'we government ya Mozambique yo pfumela yi mu twisisa ngopfu munhu yaloye na khensa Butpet mativa hi ta pfuka hi ya toyatoya hi mivhulu ku tayatayeka hi juluka ivi hi vuya tindlwini ta hina hi kuma gezi ri nga ri kona hi pfumala mati yo hisa yo hlamba ku ta toyatoyeka mara i ku xitshunxo hi ta xi kuma na ma swi vona so hi nga ya shutdown sweswi swi xataku mara a ni na ntshembo wa ku xitshunxo hi nga xi kuma xa ku leswi swi lavaka kumbe leswi EFF yi lava ku ri swi fikelela hi ta swi fikelela so ni vona swi nga ri na nkoka mina a swi na nkoka na switsanana why vona va nga landzi mfumo lowu nga khoma kwalaho nga kona va ya vulavula na vo va vulavurisana va ze va fika xifikelelo xo karhi lexi fanele ku va xi fikeleriwa swi nge lungi kahle yi nge chayi kahle ihlekani Botpet mina hi ku ya hi mina ti-decision leti ti tekiwaku hi EFF ta ku hi ta endla shutdown mina ni vona ti nga ri kahle ene nakona a hi vanhu hinkwenu hi nga ta fika hi ku hi ya ku toyatoyeni because hina loko ha sungula a hi supportangi EFF hina hi voteli phati yona leyi nga ku ruleni so hi nghena kwihina ka swilo swa EFF hi nga votelangi EFF so a hi tivi Botpet vona va EFF lava nga votela EFF a va hi xitaratini
lawa tiphati tin'wani a hi landzeleni ta hina tiphati because a ni loko favor chiefs both pet loko yi nga tlangi kahle swi ya hi wena ku ri u ta ya stadium kumbe u nge yi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula hela hi nga kona mingisero munghana Lona FM i 12 timinete ntsena ku phela wona ya 13 mi nga ni vutisi mina no kombela mi nga ni vutisi manti mina no tlanga swilo leswi tlangiwaka laha mi nga ni vutisi ani no kombela leswi mi nga ni vutisaka swona leswi ni va ni vurile ku fana na sweswi ni nge le ku vulavuleni mi nga ni vutisi enkomo a hi amukeleni mingisero loyi nhleka a ka ha ri na munhu la 0860002543 a hi twenini wo sungula hi loyi nhleka papa no tlhela vuya ra vumbirhi mani yo tsema mani network ra ni fambaka kona i tiyani mukoka kusuka ka Joseph yi tsema hi ku mahajika kwele ka vatiyani mukoka a hi ndzi ka Afrika wa vulavula sweswo hi yo mhaka minkarhi hinkwayo hi tshama hi kha hi vula hi ku xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula vulavulani mukoka hayi ni mtwini bothathe a ni na ku angula ka leya EFF leyiwani mina mavonelo mambirhi kumbe manharhu xo sungula i ku va tikomba va lava ku ta na ndlela ya kahle mara leyi nga ta siya tiko ri nga yimangi kahle hi ku gezi hinkwenu ha ririla ntiyiso mara maendlelo lama va taka hi womini vo ma nga ku ma ta siya kun'wana ma onha hi ku sweswiwani mhaka leyiwani khale va kha va yi huwelela ku na swigevenga swo tala leswi swi nga tlhoma matihlo ku lava tindhawu leti va nga ta fambela ka tona na lomu va nga ta ka va nga fambeli kona ku ya onhetela xa vumbirhi futhi botsete gezi hirila hi rona na swithu ende ku na vanhu vo tala lava nge le ku heleriweni hi mitirho hi mhaka ya rona gezi leyiwani ku na tikhampani timbirhi kumbe tinharhu leti ni ti tivaka ku nga hungutiwa staff hi mhaka ya load shedding so loko ni kha ni vula leyiwa mhaka leyiwani botsete a va endli ndlela ya vona va EFF ndlela ya kahle mara va tlhela va swi tiva ku leswi va swi endlaka swi ta siya tiko ri ri nghozini mhaka ku na vanhu lava se va nga tlhoma tiko na ku onhetela ntsena I vona botsete mhaka leyiwani na mithu se hi yo leyi hina yi ntwisaka ku vava ende futhi xin'wana xi ntwisaka ku va botsete ku na vanhu lava se va tirhaka mitirho leyi hi nga ta ku loko u nga yangi a wu hakeriwi loko mhaka leyo endliwa hi ro siku leriya yi nga fiki makumu leswi vanhu va fanele va tshama masiku mangani loko swi nga endleka va vulavula va nga twanani va tlhe va lava rin'wanyana siku leri nga ta endla ku vanhu va nga yi tirhweni ku ri ku hi ta hi tshamini ntirhweni kha hi nga hakeriwi ende vathori va hina loko hi nga ri ku yeni va lwa va ri hina a hi swi tivi sweswo a hi swi ngheni ku ri hi ku no le ku huweleleni loko lomu ku hinkwako lomu ka swiyanimoya mara vo vathori a va yi teki yaleyo va ri hina hina lava tirhweni naswo va tlhela swi yi tikisela swinene botsete a ni ngo vathori mi nga kuma ku a hi swirho swa EFF se loko va nga ri swirho swa EFF va nge vi xiphemu xa ntirho wa EFF ku fana na un'wana muyingiseri nga kombisa ku hina hi votele i te yena hi votele ANC se nghena kwihi ka swilo swa EFF mavo ni n'wi twile loko a ringeta ku kombisa hi ndlela yaleyo botsete mara lexin'wana xi ni tikiselaka ngopfu na swona futhi botsete i ku loko swi ri so hina hi nga weliwi ka EFF hi ri yini ende hi endla yini loko phela ku na hina hi nga weliwi ka EFF wo vona mini yi va na ya luya mito la a nga swi khomi a ni weli ka EFF se hina hi ri yini ende va ta hi disturba ku ya mintirhweni ende ku na tindhawu to tala le ta government ti rimbiwa ku hi masukuriwa ku na masukuri to tala ku hina a hi ku ya dlayiwa hi ku a swi tivi ku leswi ngo ku na tindhawu to tala leti ku na ku tirimiwa ti nga ta fika leti vanhu vo tala va tlhoma matihlo ku va swi tiva ku masecurity ma ta ma nga ri kona hi siku leriyani hi na ti-chances to tala ta ya ku onhetela ma yi vona mhaka leyi botsete na mitiri pa ni khensini hi swona vana na siku leri enkomo mkoki va fambisa sweswo 0860 002543 a hi ku tumingisero wa mehe un'wana mingiserelo nhleka a hi papa njhani hi pfukeli n'wina minjhani hi pfukile a hi ravula EFF ya Monday ya le ya strike a hi n'wina na ma na lava nga na vona mara lawa loko n'we mi ri moyeni mi ri n'wexe vulavulani hi swa n'we mi ri yini n'we lava va EFF mani va soli ko va ku yini South Africa loko i nga zangi i yimayima a yi lunghisi nchumu yi slow mara loko i ta va yimayimeni va swi vona ku yini ku mhaka leyi gezi yi le ku hi vaveni va ta zama ku tlhogomelanyana va lunghisa phela i khale ri ka load shedding oh i fambile okay
hayi khenseli swinene loko mi tise tlhelo ro lera hi amukeleni na loyi nhleka a ku na munhu la ku na munhu a hi tweneni loyi nhlekani mi amukeleli ka munghana lone I am John Butpet. papa hi pfukeni n'wina minjhani Hi pfukile man. a khensa Mhaka leti ta shutdown leti. Mano va na swivutiso swimbirhi swa EFF. Ku ri xana loko va kha va ku shutdown hi ndlela leyo after shutdown in 3 days time ku ta endlakala yini? hikokwalaho ka yini mi fanele mi ku 3 days time? A ni ku ya hi vona va na an urgent solution. Okay. Leyi vanhu van'wanyana va ka va nga ri na yona. And number 2, why va nga hi andlaleli solution leyiwani before ku va na shutdown hi kota ku tiva ku ri mpela xitshunxo eka mhaka leyi hi lexiwani va xi khomini mpela xintiyiso ku hi kota ku va support. mi ta na tlhelo rin'wana ra nkoka ngopfu ra ku xana ku na leswi voho va nga ta EFF va nge hi lexi xintshunxo lexi lava va nge le ku fumeni va nga ri ku xi landzeleleni ke i mhaka yin'wana ya nkoka leyi mi nge le ku tirheni na yona. Exactly, Botpet. Loko a ho tiva xitshunxo lexi vana va nge va xi khomile therefore a ku va ku ri mhaka ya kahle mara loko ri ku i mhaka ya ku campaigna la for party ya vona naswona swi kahle hi side ra vona but national shutdown a yi nga ta pfuna ngopfu munhu un'wanyana except vona lava nga kona le ka party ya le henhla. Munhu mi kombisa swin'wanyana Botpet leswi mi fanekele mi fika mi swi langutisa. Mphele lo kufanisa na mina lo nge le hansi a nga ta lava ku participate ka national shutdown yaleyo i ya ku onhekeriweni swo tala. Van'wanyana va voho lava hi nga ta va karhi hi vulavula hi national shutdown yaleyo un'wana ti-ambulance ti nga ka ti nga ngheni na ku nghena ti pfumaleka ivi ku ya lova un'wanyana wa ndyangu un'wanyana munhu ku ri ke ni ivi kona ka the same very shutdown so switandzhaku swa yoho swi va swi tele ngopfu. And again yin'wanyana leyi mi fika ku yi hlamarisa kambe ya switandzhaku mi nga se ya ka leyi mi hlamarisaka ya switandzhaku a na vhele va vula tani ve ri ku kombisa ku vilela kun'wana na kun'wana ku fanele ku va na lava va nga ta hetelela va swi khomela nandzu kumbe va hetelela va twisiwa ku vava eka ku kombisa ku vilela kokoloko ku fana na va lava nga hundza misaveni hi 1976 ku fana na lava nga hundza misaveni a Sharpeville sweswo mara Mavonelo va nga hundza va 1977 na va Sharpeville a mi va mi ri na ti-leaders in the forefront. Aka leyiwani I'm telling you vana va ta yi vukulela va yi vukulela mara aka forefront a ku ya va na vona to na pheleni wa ku fanisa na mina. And now the problem is loko va ta va yi endlile ivi van'wanyana a ya a nghena a jele hikuva i ta va karhi a tshova criminality hi nge byi avoid famba na swona leswi a nga swi vone va risa swona malima loko a ku yena ti-department hinkwato hambi tikhoto hambi ku nyikini ku ta kha ku nga tirhiwi. I'm telling you criminality byi nge sali aka act level and loko se un'wanyana a khomiwile na ntirho wu ta hela hi mhaka ku nghena ka swilo a nga swi twisisi ku i nghena ka yini. Mhaka ya kahle Botpet loko a va ri na a touchable thing a va hi andlaleli yona eSouth Africa ku ri hina hi na 1 2 3 4 hi nga yi lunghisa mhaka leyi sweswi hi 1 2 3 4 ku nga endlekala 1 2 3 4 loko hi vona ku mpela hi ntiyiso amen ANC member I'll be able to join them. Nametulpa You can say it. Engom 0860002543 wena uri yini ndakalisi aka le Afrika wa vulavula hela nga kona mingisero mgera lona FM kumembirimbiri timinete ntsani bila wara ya khumenharhu nongona ku Afrika wa vulavula khensa swinene n'wina mi nga tirhisa ti-voice note na n'we mi nge ri ku yibeleni riqingho minkarhi hinkwayo hi tshama hi kha hi vula na sweswi na ha engeta mina ni ri eka n'wina mingisero wa mehe n'we mi nga yingisela hambi khensa swinene loko mi kha mi tisa mavonelo ya n'wina kambe Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku haxela minongonoko leyi nga voyameriki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla eka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi.
Parlamento ya rixaka hi lowu n'wana mingiseri nhleka ya butete aye papa i kheni balo makomba ndlela la Gauteng mina ni yima na yona mhaka ya ku va EFF va kombisa ku vilela vanhu ta shutdown leswi hina vanhu va ntima hi swi xavaka ngopfu i ku loko ho tshuka hi endla swo karhi hi langute ngopfu ka switandzhaku ivi hi pfumela ku mbombomela hi karhi hi nga rili mhaka ku loko ho rila hi ta ba ponga ku hava mutwa wo tlhavuriwa hi misanani hi ndlela yo olova mutwa wo tlhavuriwa hi mutwa munhu a ka twa ku vava switandzhaku hi ta swi safara mara lexi ni tsakisaka hi EFF hambiloko ri ku shutdown yi ta va na switandzhaku swo biha va kota ku vona ku laha tiko hi nga kongoma kona a hi laha a hi fanele hi va hi ri kona at least vona va tanisana va ta vukulanyana hambiloko ri leswi va nga ta swi endla swi nga ta swi nga pfuni nchumu at least vona va vonile ku tiko a hi nge khondzi mavoko ri mbombomela hi lo nhwini a hi nge khondzi mavoko hi mbombomela ri lo nhwini hi to ri susumeta kambe ku ndlela leswi swa hi to ri ndondometa mativa na loko mo va mi kha mi mbombomela mi kha mi zama ku nwela xidziveni ivi mi hela mi nwela swa antswa ku tlula ku mi nwela mi rhurile vanhu va nga swi vonaka ku na munhu a ka ku nweleni la kambe ni pfune ni ku twisisa la mi ta na tlhelo rin'wana na rona ri nga ra nkoka swinene roro lera ku mutwa wu tlhavuriwa hi mutwa kambe ke xivutiso i ku va va ri kwihi vona loko ku kha ku tekiwa swiboho va koka komiti leyi tirhanaka na timhaka ta gezi va koka board ya a tivi ka board kambe va koka ka komiti leyi langutanaka na timhaka ta Eskom ya parliament tanihi EFF va koka huvo ya endla milawu tanihi EFF mi tshame mi va twarini va kha va tisa swibumabumelo va kha va ku kahle mfumo lowu a wu fanele wu fambisa leswi kahle mfumo lowu a wu fanele wu endlisa leswi ku hi ta kota ku huma ka mpingu lowu hi nga ka wona wa load shedding yi sungule khale load shedding 2008 ni tsakisiwa hi xivutiso xexo botete i problem mavandla ma hina ma tipolitiki ma hava strategy ni twa ni khomiseka tingana loko va ku DA na yona yi lava ku ya khoto ya sivela EFF ku va ku va nga tirhiki mina loko ri ku EFF yi vonile ku xiphiqo xa gezi na swin'wana na swin'wana hi nga na swona vetikweni swi vangiwa hi mfumo lowu nga kona a ku ku va makwawo lama ma nga yimeki na mafumelo ya ANC va teka xiboho ku va tlangela va nyandzini hi mfumo ANC loko hi vona ku leswi va rilelaka swona vona va ta swi fikelela na kambe mi tshemba njhani ku a va swi lavi ku tirhisana na ANC ku ve loko hi languta a city of Tshwane na city of Joburg hambi ku ri ekurhuleni ve le ku tirhisaneni na rovandla ra ANC ri mindzuku va nge va lava ku ta ri ndlela shutdown laha va tirhisanaka kona botpet hi laha va vonaka vona swi ta va vuyerisa as individuals to karhi mara a va tirhisani hikuva va lava ku vuyerisa vaaki loko a va tirhisana hikuva va lava ku vuyerisa vaaki na xitireke xexi xi fanele ku xi va kona hi Monday a xi nga ta va kona mara un'wana na un'wana u endlela leswi a vonaka i ta skora ti-points ka swona se mi cincile phela se swi vula ku se mi cincile mi sungule mi ku swilo leswiya hi swo se loko ku ri ku a swa ha vuyerisi vaaki swi va swo njhani hi leswi matwa sweswi EFF i vandla ra EFF ama aka xikarhi ka mavandla mo tala hi nga na wona ri fanele ku ri kombisa ku vilela mavandla laman'wana wona ma yime a tlhelo rin'wana rona ri le ku kavanyeteni ni vulavula hi vandla ra DA ni vula ku mavandla hi woxe wona lama ma nga mavandla mo kaneta ka mfumo a ma khomani ku va ma vulavula hi rito rin'we ku loko hi ku lexi a hi endleli swona hikuva swi nga endleki va kona lava nga ri va mavandla ma EFF va kota ku va nga ringanyeta ku xintshunxo xi nga va lexi mara a va nge endli mhaka ku loko vo endla va nga ta swi endla hi vito ra EFF kambe van'wani va nga mi vutisa sweswi va ku ze va nga endli sweswi mi nge mi lava ku ndla swona swa shutdown va swi tiva ku a swi tirhi so na EFF a yi tshiki ku yi endla loko swi nga tirhi ta kota ku vula na yona yi fana na vona ku a swi tirhi impela se kambe mi nge va voni nandzu ku va nga ri ku ndleni swa shutdown se hi mhaka leyi a ni lava ku ta ka yoho yaleyo ya ku EFF a yi endli swa shutdown hi swona kambe loko van'wani va alana na swona va nga voniwi nandzu ku alana na swona hi ku a ni ngo un'wana na un'wana i vona leswi swi tirhaka ka yena kumbe swi nga tirheki ka yena
hi leswi ni vulaka botsete un'wana na un'wana i languta leswi swi nga ta tirha ka yena mara loko a va languta for the interest of ya vaakatiko va ta pfumelelaka hi misana hi rito rin'we va ri mavandla hinkwawo mo kaneta ku leswi hi fanele hi swi endla hi leswi loko ku fanele ku nga yiwi ka shutdown ku nga yiwi hi xifangelo lexi va vulavula hi rito rin'we mara loko phati yin'wana na yin'wana yi vulavula hi rito ra yona swi nyika mfumo lowu va nga wu laviki matimba hikuva wu tlhela wu va fuma va ze va fa a mi voni ku ongeti ku va na mavandla yo tala na swo swi le ku nyikeni matimba ka vandla ra ANC hi swona ngopfu sweswo botsete mi right ngopfu kwalano loko a hi ri na tiphati timbirhi kumbe tinharhu la South Africa ANC a yi nga ta fuma ku ya mahlweni ni mi twile bote ni khinsiri khalanga enkombo veri ni mi vutisa ku fambini mingiselo a na hala ta ku a va ku ni n'wi vutisa ku ye i ri yini shutdown yi tirhela vaaki ke a hi yeni mahlweni n'wina swirho swa EFF ne economic freedom fighters a hi tekeni pfhumba kusukisela sweswi hambi mi tirhisa Twitter hambi mi tirhisa Facebook hambi mi tirhisa Instagram hambi mi tirhisa TikTok a hi tekeni pfhumba sweswi ne n'wina swirho swa EFF ra ku a hi kumeni munhu wa EFF a ta tshama la munduku se n'wi vitaneni kusuka kwala mi nga kota ku n'wi vitana mi ri kona mi n'wi vitana a ri ka Facebook mi n'wi vitana a ri ka ni kombela n'wana tsala sweswi ka papila ra yena kumbe loko u tirhisa Twitter u tsala loko u tirhisa Facebook tirhisa Facebook u tsala loko u tirhisa TikTok ndana sweswo ni lava ku kun'wana kwala ka social media nghenisani hungu leri ra ku ka Munghana Lonene FM ka Afrika wa vulavula hi lava murhangeri un'wana na un'wana a nga va ra xifunda wa tiko kumbe yini wa EFF a ta vulavula na vayingiseri munduku la tsalani sweswo a mi le ku tsaleni swona n'wina tsalani lava mi tsala na ha ri kwala mana siku lerinene mi tiphina nongonoko Afrika reto hayi ku na ku cinca ka nguva mani swo swi endlaku ku ni bongela mavo ya se a hi hlangane nakambe mundzuku ka nongonoko lowu fanaka nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nongonoko lowu nga ta landzela sweswi i dzuma na mina na Ike Ngoveni mana siku lerinene mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni tata